what didn't we free or how be Moya? Mama bra, once you be a jabra, Mumbra, South for Mumbra. Make some idea they were looking up to the spirit in me. Come. Mumbra, Mundanu when you shall the man. Mundanu when you show. For Mike no call or Mano Marco. I said, Ben, I'm a catcher. What I say, woo. I said, my meti or papa, me officer and I'm a general. I said, to me, I will do and I down for Chem say, Dr. Jabba, I will. Timmy go. That was the first time I me buy. No. I saw me the buy. Me transfer. Come on, see I put you. I said when I make it. Papa said, "Ye." I said when I told him, "Fatu baby." Na me who said that with him. In fact, me who dream me. Man kasa okay kanya no man na kwankyere koye. Ampa asem na me de buy no. Papa say e be a foolish case. Na be jira asem na a foolish case. But the man who drew me said, "Owo no kan no make kan aka me man papa ba aka me nko a be ma. Me nua no mu tua so. Na me unsa mpa na papa kan no. Kama ndi na asem chi anye akwankyere na nka me so menti ase. Nti fie no chi mfa papa endia. What's up Jesus ya mishra. Mama, what's so a day na spirit in me. Ewurade di adom e dey emfaso dey be na wanya. Amen. Amen. Meba asori wa say na papa hu ade fa me ho. Na oka kire me say opese omboa me. Ushtie papa kasa na ye me masemu. Oka kire me say opese omboa me na me ncha no mani enko ba bi baako. Enyame be peja me. Me ka hye nyame anuonyam say ohun obi no bo ni di nkyem no ka kire me say me yi mako mo ni bibia ncha no nko nipa no so. Na debi a mesa be hye na be dia dance. Because nyame no nyam se wo be hye obi obeje wo de wona be ma no ne obi be kasa amfa so ni so o kan sa asem ne kire me amijaye a me ni sa nipa na o kan ne ye no because nyame no nyam se asesa no aboa no nti asori de mu ade mewu enya wona wo de 10,000 say nipa no se fa bra me bon se kese fa onji asofo ndi kra by day our frame and one a can say or person may so seed or papa and what the 10,000 share you 10,000 from me even the lawyer no cry or first call the lawyer no 3 minutes call lawyer money in the office and I'm do favor what a man in the US so the big goon and our country now me a big goon tadia me that tadia buy who the big goon am the command and I'm catching so Japan Casam Famano and what Jabba preachy say and come share 90% 10% a wood nipano so my for 10% into your own so on shatter the no me explain no lawyer or quite lawyer document some catching said ending of this Jesus. Why? They saw the spirit. Mama Kotanasi, they saw the spirit. God. Praise God. Hallelujah. Yeah. Me pacho me papa. Me yeri free na me dey buy. Ti me buy me na tina se no kyerem so. Nyama na omwa busafo no je free me sem no ama me nsuro. Nyame ba hye manan. Oho hwe me ni ma na wakacham se de bi. Me boafo me kyiri ba. Me fi sa agro bi na odi. Me ko fie na me bra frame me free kuma say bro uti fie wo ye den opeso ye na me say bro me ni hwehwe bia ma ye o no se ko peka na me ntoma straight okoto tipa truck 700 million no di ma me say me fan ko ejima na me fa me ti papa so 7 billion nipa na me ka say obeya oboafo ye wa chiri ba why na talk na ma me chiri ba na Ko, open ko. Why be me dey dey do so pa. E dey twitwa so maye. Me ka wasem ba ko dey eye hu wom. Na wo dey to ho fo. Papa ka kire me say. Mia me nua wa mada wa mfada. Isan say ye no, ya ye bibi say wuwu a yemfa bia say wa wu nua dalet na e dey. Odiwade enti saade a se me duan ono na chiri batre ne me o hye bibia fine nhiranka nyankopon say that time 2019 na watakurade na mko hu papa me turu dem gwa no bo me dinam so wow ambulance abedem o aka o kamen sem saa wi no say wo de ko
na me sum se wenjai na so ba wo ho a oba wo hu biem ode wo kɔ aduro so a na me kyerɛ sɛ ekrobu yɛ wo efro wo awodua papa nim wo obo hodi sɛ ɔhɔ na wo nua na ayɛ wakɔ akɔyɛ me dia me te baby ni 1 week opie adadwo na ade bɔ no hey na me frɛ papa me say papa ade abo no ɔso de gya no so no atumi frɛ wo sɛ wo pa wa chewa ne ho bɛtɔ no wan frɛ wo a wo de gya no no start here ɔmo frɛ me mra na me sɛ me mra baby awo no me ko ne me ko kyena iti ɔmo frɛ me me catch me brothers sɛ me matu kwan me ne wo ade no bɔ no 2-3 days 4 days ɔkasa wie ya no wu ye ɔkadɔde yɛ ni nyinaa aduro so ɔde no kɔ yɛ nyinaa wɔka wie ya no wu me sit down about 21 bedrooms na me to be mo so 21 bedrooms room bia toilet and bath shape ebi owo piece of free piece a wo ha no papa hwe din o say ma hu se wasi da bi no meba piece a papa ba piece a 1 week papa na ma boda no so nyina eya kɔ ɔkasa wɔkasa mo maka obi anka bi papa we praise the Lord hallelujah me ba na ba counsel papa said then na pem sim peace card ya hwɛ me ma ampa me mantafo mo wie school so abom e wo se ba kokɔ tro remedials miniska kwala me no ba ko pese oye cosmetology ba ko so pese ko legon ozamna no from santiva man ma wo ba no be tro so tro wi ani tua kakra ampa ko ntwae o tro ye o twae legon afa no dan ya ka year 96 million so on them free. Hi. Me ni nkofo kwa kun wo kam because of papa. Me twa mate bia so. So nim na ya me so fu bia ma mebo. Share. Praise the Lord. Hallelujah. Me baha ti say 3 weeks ni. Bibi ha me pa na me nanti free voter region by. Now, I do media support. Aye. And then when I meet Papa, he told me, "Where is your wife?" Then I say, "I'm not married." Then he say, "My problem is spiritual marriage." And then he prayed for me. From that day. But it was true. A spirit used to come to sleep with you at night. Yes. So after that day, what happened? From that day up to date, I never have such a dream again. Even appetite to approach a lady is difficult. I am delivered. Hallelujah. Amen. Free forever. Amen. Amen. Well, Papa na some no deep. Ebi anu want to say, "Oh, me apen am say, oh, spiritual marriage how?" Emma won't me worry. Afe kura so wuntimi nse oba apɛ wɔse ɛyɛ no korɛ na mse spirit ne ba na dwe no obɛda nti wo hu oba apɛ na wusuro wɔse ɛyɛ no korɛ me se me bɔ mpa ya ma ɛma biem me bɔ mpa ya ma na ama biem afei saa problem na no ntimi nkɔ so oba apɛ no ɛne wɔno aka sɛ wodi adanse hallelujah amen me pacho last year ne mo wa na me de ho ɛyɛ papa ojaba o TV so na me hyɛda ne mo no TV so ba na me nim tama na o act o ye movie no enti me radem na me hu say me ma no omo chinchim TV na me ni ball no some say mo fanto mo ma me hwa de enti afa me gira ho me hwe kakra me papa me nim no ye o act ba aye dem mo be ye sofo me na me ye sofo ansa na me be act me nim say papa ye sofo okay mo ma ni da enti afa from since then no why na me TV da na me na ba ko de ohu na we wa ni o wa hasisi a okay hey my soldier ojaba enti she said o why na me di me TV toa me hwa na ma fe mada last year me to kwa me ko me krom me ko hwa me father
me kwahwe me father ewo me krom me kwa na me papa ye didi awie nwumre afa de me papa oye wu adadwo no chese prekope me bompa ya na me boja bedi ojabanya me hu me mobo ojabanya me hu me mobo papa yo wo sisi a me ni scam de besie no ene empire de me bo bi papa me boy ya na afa de me hu say afafa to butterfly white wo be wra edan ni mo na ya me wonwa me se wrade me di nkunim butterfly white ya me hu ni de me di nkunim papa ni ho ato no since there papa no ne ho ato no boss am kasi magister shadio wo hwe tv keke and wo hunu the spirit in a man. What's it say? Praise the Lord. Hallelujah. May the promise of war. We are youth now. I want to say something small. Sometimes your school now your corner or be your feel say my body degree, my doctorate. Others. In Tiaya now we don't believe in things like this. I've been in that situation before. Sometimes so you feel I want to tell you that you see Abrabona Ebon. Also sometimes hospital. Rebecca will say go and see an optician or go and see a dentist. Go and see an optometrist. Okay. Go and see a pediatrician. It means that even though they are all doctors, there are levels to it. They are different. Who about with somehow? And I make sure Papa will TV so. And I have discernment. It is sometimes when I see some of these men of God, I can tell who is from God and who is not from God. So the first day I got here, I had a confirmation that this man here is a real man of. He's a prophet, and his prophecy is not the ordinary prophecy we hear. He's in a different dimension. So if you are here, I'm a Pentecostal, make up Pentecost. Okay. My mom is a deaconess. My daddy is an okay. He's an elder, and I was born in the church. It's just that where I come from, they don't encourage these things. But I want to tell you that salvation is an individual affair. Yes. Okay? You don't listen to anybody. Once you know you have your confirmation, go and see this person. You have to do it. We wouldn't have made certain decisions. Senka Ushio be to say prophet. No, catch you say Monday. Don't go this. Don't go here. Don't go there. I'm sure a lot of you would not have been in a particular position. Find yourself here. So I just want to encourage you. Mama. Kasa. Praise the Lord. Hallelujah. Me locate Papa 2016. 2016 met me amba because me ni mkwanya me faso aba. Baby ami wono na e won kwa na me gidi but e ho TV ni ho. Inti e ma me nyoma nyina be seye. Akwankyerem ye bi. Me tue skapa but still na nyoma ne ye den. Esey. It's when I call me auntie Vincent. Me one say, ni TV ni da ojaba. Hey, and no shame say Papa wonim no si onim na si onim no say powerful. Say esime so ti sa kom. And I'm to me ka be fi na say adechi amepa. Enti me buy no me ba ketewa 2 to 3 years. O free school buy na me dey to o share pe na akola say mama change station no because every month bia e betu am kuka no na o yare. Ti o say this can here dey e ko say yare. It is sad and me ba no. Me di me ba ne buy. It me ba na me tia. It I say nkofo by some distracting me. Bibi say sorry cause ro say na me free abon pai. It me full show no. Me ba ne ti me so ti o twa na ni no papa poster. Or say take me to Dr. Ojaba. I'm saying what are you going to tell Dr. Ojaba? Or say take me to him. And I share poster pen on nothing or confirm poster no. It's your tally poster na me say me ba ne free poster what same for free. Hey, one yari biom be. One yari biom. Enti me go fear no. And I'm catching me could say, who baba sorry, I could say share me come say share. Na yeti story building third floor. Me say crouching. Who back call and yes I mean you feel sure. Hey! Anna or see or back jump see there be message you kaki nti wontu. And you na critical. Na you critical. Sir, I ni breso. Ebe mo jasam. Nti ade chi na imachi me man time. And e buy. Oba no. Apa ni onu so ni sika sama e basa. Okon papa. Adini me see, me say,
I don't know. Anointing a bit the bichi. Because you could say, Martina Bantry sad abre. Me go TV so. See me baha me bat TV so. I'm fear before one says. See I know. Do a bruchiri. Me Quabio. It's in my talent is searching. Why me? Why? Me go to no. See Casamo. Bibiao. Eko yeti ya baby ya do bisu ya de eba Bo se ka se ma Jesus wa ko apa omo be support nyame adwuma rough fia edena wo so ko chaye aha Zion nyame oti ase bisum gina me da ready ase last year na ye ba convince na ye me ba ya kura me yi atamfo hihye fa no ho a ombeku no tie Yankopon yi kire papa ama papa ka kire me say abafere yakura me omwatwetwa ne nam ade agu adem na omwatwetwa die ne agusu nka omode be ampa makai nti Yankopon te asenti abafere no wonwu da nti Yankopon abo abafere no ho ban ama no kwana afia kwa aba betumi a ese me de ne ba bo se ka se ma Jesus ko aha wo sa ka biem wo se say okay atomi wo honum suna mi kunu efra me last year ono amba mi kwa na mi call timi wo na mi kunu efra me say omo wo afuom na omo kwa afuom woni me ba ko nti omo wo afuom no omo ye adwuma no na ase nso kwamde omo na osoma akwala nso nkwasa nso mbra na omo no nti akwala ne koye no okobu suo no ba ko hwie suo no ba ya ma omo no mi nti ekire omo pon ya omo pon adwuma na omo ko fie no no musa ko hwie so no senko omo no sa obi di poison akogu nsuo no enti ni kunde kan na ni yue da na ye kosia da na ye kodi ada se ma me pie bi aka se nyame ani monyam se Yakopon aya de kasia ma mti me kan papa ne se o se nyame tumi nti be kwakwa tumi kuna asomdue na ho 20 se afia kwa ba betumi a se me se me ne me kudi se ye ba na e be na bo se ka se ma Jesus mo kom ko trase ade na kom se na aye Zion nyame ko bacho ojaba mitio se ewiase afana nyina mka se yempe wasem anaso mondo wa me die me ne mabusuya se ya wo ya last year me wo Western region me teacher ni na saadi we mba ho mpaye saa anytime bia me de me sabegu obi su no a oyare na wonya ayare sa enti na me gusu abusa no se everybody wa frame me and answer say because me person make mistake enti me go so hwe ojaba TV Western me hwe ne saa enti one day na me say no ese me hwe odifu akira kwan enti e ma me bo obi amane ana ono no ka che me say madam fo pa o ka che me say o ojaba ne de o sa ma we me odifu obi wo hono ma anka me person ka me no call ana me say no me call ojaba ho enti before say me ba ojaba ho no me can year fasting for 2 days dry fasting say erade say no kura pa say wa frɛ no say honhom na ode ne ye adwuma ene me ba ma mente onka efa no mu enti me toa no wo eye aputoja me ko ho no me yan kwanhyem bia nam si no kopem say Yakopon me fa no mu akasa kyerɛ wo me nyan enko ba bia ana me sa toa no wo ha. It's the 31st night last year, and I'm by na Papa share me come. In fact, na me ti a chiro, some back I me to a share me come no. Anna, adia macho me bookum. Nini na o can sa pepe. I the chiremia. Who drew one? Who dream me? Over with someone can ready for you. Minimia. At this, I know di mechi, and I may can say, Ombra. Na yenko ena a make say menu na yansha nkomo ene na opa adwuma obompa say radio wi national service a onye adwuma na wadi ka church applications akoba bebre na ojaba emma no eya akwankyere so oni so odi akwankyere ne so ene dai a me no kasai wanya adwuma ye yama ne free accommodation odidi anopa awia anwumre Emma, yes, I so me a chenica. Many are many cassa what here, many are by. Bon, so can see what Jesus.
anytime bia se me ohio meba na ma be kan ho amayasum na me gidi se enkom hye no so ya sha fa me ho no se na mehu se me ye Nyankopon adwuma Osha me come say by 2028. Me gidi pass say by 2028. Abamwe wa wo ba we sam na urade ya wo de ma wate. Yes Lord. Mama. Hallelujah. Amen. Mi fi achim odan aduasa na mi yare makọ hospital sa. Odan hospital ho nyina makọ enyai. Nti dako miti TV ni wana mi hu asofu bebre wana me se dabi meko papa yi ho na me baba ko kacha me se ante ko hospital me se dabi mi fa mi sika bi anko hospital biem meko papa yi ho no kure me ba papa ne mama kwankyere ina me ye free ho bebo so me nan ni yare o edie yo mi hu biem wo hu biem omane mudi mu atua wo Ghana mane mudi mu atua wo omaya jaba to safram ana nyemo se Israel wa wi mudi mu atua wo ashramo amen mudi mu atua wo aya mudi mu atua wo ya to safram Israel, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Enuanom me catch from say papa enye nipa hu na taki no TV station ni kura homone na ne di asie. Hey, me de to channel no ABY me na ya meta from say mon check. The bia me de beto ma hu say area no enti so enti ho na me say this nonsense must stop. Na me ko dina TV na nim na me lay hands. Enuanom me say me dina TV na nim me ye ba ko me ye nanim tie ye ne ba. Another time san ye na me ko dina anim ye me hu ante ya to ade bo me chi say pa. Me stole me ka bibia me hu bibia tinia me kan say Jesus efe free ho me chi ni nara ya me ya my kan kire papa ye ba sorry na ye be ba afore te me de me de atum no papa se ye mo afore ma nyanka me ko ye me hu an say obi aso ma chi me hwa papa se na papa hu ohunhum se ma chi ya me ya ka che nyame anumonyam se fisa da na so ma chi no ma me ka hwe antre no me chi me wodem ho nyana me bra na me tesoro ho me ta peso pa because an anointing bi hwe ho. Okay, well look at it baby anointing no. There is a portal here. What's that? So ma chi no. For highly spiritual. No. Ni atosu mienu so papa ta sra me wo me na yam. Me da no gina me so se rade sanse wa funa bo afori enti ni mo bo. Oh me hunu tambia. O ji me ni mabusu ha. Me gina ha me ka nyame anu. Amen. Robi akasa. Zion nyame. Oti asefa. Miso mi gina ha me da nyame ase enam papa so enne miso slia aba menu. Papa ye fe mi Charles Magite dede. Kroboduma se. Pachan. Oba ha. Pachan. Ai. Last year ye black program. Ai. Meba ha krapo miniska. Obi na ma miska na me di transportation ba. Okay. E na papa frame me. See me bibia se mi so we mu na se mi so we mu na se. Sisi ya me ko degree sports. Mi ko krapo ye nso hwe. Mi angasa na me yi nsam na ma no papa kani nyina wa. Come show. Share. The testimony of Jesus Christ is the spirit of prophecy. Ya chere na chere say wo kwatena shop ha. Obi antɔhwe na wa wayi nsan no ha dai na wa nom ampa so se sa na no ye. Masa. Papa kan ye e na o si bibia se me dan kwakwapo so aso na me ni obi wo me fe sa wa ma me papa kan sa ni pa ne di good dodo bet on name adequate bet nyame be ye papa bompa ma me na o si we get we enche bia odi adasi die beba na me see you and na me call papa dia me free akwa papa yi ni botos ka ma me
me fa ko didi e wo fe 200 cedis ah de me free akwa me ti me nati na me say eh e de nyame kwa poni we di me hu bi de o hu bi da so be jiska ma me say fa ko didi me so sa ko fie na me say eh nyame boa me na won ne be boa me wa blabom ebusia me wo mu so ska won beto be amwa obi na me ti odin na me say eh na me di frɛ me brother ba ko wo enyinam na me ba be sla o no see o na me see o bra me juma ya se yo me pe bibia ye no na yen wie de wo be ye me ko ye me go boko no komo si Charlotte de wo be sisia no de me so miniska enti de ebe ni se me ni wo be kwa hia me boss na ka chere se wo peska ko ye adwuma na me see yo enti ye kwa hu ni boss no see me percent na me so me pe 10,000 me de kwa start business no bisa me se ebe so me na me so me manage kakra no see okay and na the 10,000 the mommy see hey when dem me hu be da when you be have favor goodness and mercy shall follow you you are born in some case and e be follow no amen now when you are me why me show hey na say me 5,000 kwa this me ko g loan asana but when the ache me kwa when the ojaba nyame wo na waye o enti we jina ha wo da nyame ase me da nyame ase de nyame afa papa so na papa se me bie boutique enti mi saba nani se papa skanu eso a enti mi pese me start tilapia business okay enti sisia me tu Africa boduma se sisia me wa nyinam okay enti mi start tilapia any benku no hey se bia nyame be ya adom next year business bonsa kasi awaro from banku to boutique ni na ye bi Teni which is a Muslim name right Patron Eradin Shirao Edan na Eradin nam yam papa Dr. Jabaso eyema wo me pese wo ka e kire adofo a e hwe ye nyina edan ne si oh Eradin aye bebra mama because 20th March me ba all night and me sure say wa wo hwe me bia no say wo hu no one is helping her so out of frustrations she wants to travel but God said she will be sitting on a seat but they will be bringing her with the cargo next month on the 11th mama don't go God has saved your life hey yes I'm coming on see nti ebe pie na da frɛ o kan sɛ obi koku distant na nipa ne mbra na me pie ye nti sɛ nka mamba nka mewu because nka meji na hand nka me woku distant because na nka me ko on the 12th April nti nka me ko ama endra Saturday ye me 1 week amenya woku distant nti nka me ko duru ama ne omo hwehwe no omo de mi aye ama omo nsaka ba mi be pie efie we mu no nsa kese bi to me so na sansa no ene na ye da Dr. Ojaba o mana meti asese me kwa mekọ akowu na o ka kire me se ma me nko ampa so manko minie manko meti ase mi wuye oyanka uko oyanka mi kowu ena menyimi se me koya so anka sise mi na owu mu process no mu was niama na papa boss senke beto no anu odin ena nyama bebre hotel na de omode me beko enia papa boy okan na te se woni tro de bi ondi tro na me efi ho a me fi sa efie we mu no me dia high me fi ai me dia high me fi ha so na mewu ada amen nye bebe bia me bana menim se efie we magin kwano no ensa kese no atome so nti me ka kire nia owo fie se Kudistan girl na okwa akowu no oni o the nyame ayama lady what God has done for this lady I think money can never buy this is what I saw her and agent will be taking her. An agent will go and give her to someone. And the person will also give her to another person.
and that person will start maltreating her. And I'm seeing 2 men sleeping with her. And after sleeping with her, they decided not to pay her. And every night they will go and sleep with her. And they snatch her passport and place it in a bread. And they place the passport in a fridge. And the girl started searching for the passport. And I saw the girl was depressed. She was depressed. One morning, she woke up and she said, I need to end my life because I don't know what to do again. And I'm seeing the spirit of anxiety took hold of her and started manipulating her. And I saw her taking her own life. They came to meet her in a pool of blood. She killed herself. This is what I'm seeing in the realms of the spirit. The spirit of the Lord said, there is one lady here. She will travel, but where she is going, she's going to end her life. That is Pakistan. Hi, mommy. Sikasa no what you are. What you are saying? Me must ask me turn 250 million. 80 Sika would you room your 200 million? First agent no the Sika. She a one for a 200 million for a war back. Mommy. Make sure we see come on, man. Why? Oh, no, you see come on. Make sure we see come on, man. Say you go post say we won't come. Radia baby. Aye, me ba all night wahasi. Na me ba all night no. Yesterday I sorry na nkrofo mienu mpo enwie na da ofre me. Ofre me no na metie gua no so na say obi koku distan nipa ni kwa kowu mano nkonti ompie me sorry ye me hwe ho nia na obi anso na me si de bia ye mia kudistan na me di na America me ba enim ho na me ba enim ho me suye because na me wiase ano no na me yese me ko na mabeboa fie ba me ba ha say sa enumbre no ready train it to me. Rather na me papa so train it to me na sanka me koya anka eyo owo na anka me kwa kowo na anka yo how ne amanye na anka mo kwa lucky me ahede me repi me ni aso e yampa because kona man kono mpunu tata mo tata me no amu tata me to the extent say me yi me see me mpoefi me phone mo mo pese mo track me na mo beche me. Aye, omu pese omu beche mi ne yerade na wayama me mewu akwaba. Da mewu. Omunya visa now. Na wo ko beebi na wo se afege we nya anko. Me pa chan we nya anko sese na wo se we nya. Me se menyim. Ena omu se onyim. Menyim di a me nkonyi nyinseni na me mbese nko. Hey. Aye. Omusi minyima minkoye nyinseni na membese nkoda me ba ohe ya papa ne frɛ me se onumpo omo kanu na oka so omo boa police ni frɛ na like omo hana ma onumpo dumi ni phone ai minam kwan so a me ba ha ya me de mesim ni shema na frɛ me se he ajo a me sida dumu phone no man kan cho se sim ni men use biem kona kotwa sim foforo na nyankrofo ne ye ni soso me pa chon ai min ko yin nsen na me bese nko na omo twen me enyame na chese kunu omo pese omo nkoku me omo hia me de omo aye omo de ye omo de me ye omo ade ba enam no so ma wunya pesa no wo so wo ni nua bi ko ho de nesi ni nua ne ko ho no se nya 2 weeks impo ni nua ne wu nye could stand different co
Eben hɔ a ne nua ne kɔwu wɔ hɔ a ɔmokɔfa ne nua naba. Ɛna nkɔmɔ request sɛ wɔn nso kɔ. Ai. Ɛna wo sɛ ɔpɔn ka wabɔ nyinaa wo anya. Debi me nkɔ. Because me hu nyame bi nyame ne nsada me so nyame bi me refie we mu ama. Erade me nim sɛ wa ya ama me da me hu da. TV so na me show. Ai. Me ba me a me pom lorry friend na me di ba yo. Enso erade ya ama me. Ama eka me boy no me nsa ka wasan so agye me nkwa ama me. Enam wo so da me da wase. Me da wase o. Me you aye me kanfo. Me da wase. Ai me da wase. Me da wase abribia me na me wie mu esumu me dware mpo me bodi. Me ma me ate ho asem. Obeba ha se kamenene na baba metriba ne yare. Nti obeba menene beba pa. Me ma me suye ne hu dwiri no. Bi sister hu video no mpo me ma me went to me anhwe video no. Saa so na me sister so went to me anhwe video no. Omu yi wo TV so mpo mu ntimi nhwe no na ni ani. That cannot change you. Change your spiritual father. Till if your spiritual father cannot change you, change your spiritual father. Hallelujah. Asema mi ken asofo na ebete ase. Me yosofo ami wotama. Nkom hye nyame fa me so hye nkom papa ko ni deep. Ti de bia me ba me pese nko hye me nkom but nkom hye ne ma. Na me so no, me ankasa metua no office ho. Ti counseling. Free counseling me koye. Wanka bibia se minjiwe me nko. Obi a me wo prophetic ministry me send it because me share ko papa me yesofo so me ho chiri me share ko man kofo omudi adanse but me ho chiri me na me ton spare parts eso me o spare parts business mu enti no de bia me bom pa se rade mam nyame tifo bi a owo three things okita prophetic grace okita business idea na fe obra na ho ase I've been praying na me bompai me was small boy bi wo papa de na matene ni din but me nya addicted to him me wunu wo TikTok so me hwe na me twem me wunu wo Facebook a me hwe na me twem me wa asofo me hwe omo to improve myself asofo no na omo wa ha no me can moti ase ti me small boy over 2 years me ba fie no say dada odaba odaba na fe tena ase na me Billy wo se say wa sama tena fie ya wo problem but wo person wo make impact wo ye bibi we busuom ne de to anamo na bra hey me be wu papa 1000 Ghana me je bosie 1000 Ghana me be wu daye bi na me so ye me be wu wie ye no na me ta so sa dan hye me old school a me kɔ no de bia na me wo school na wo school mo ho secondary school de bia na me wo school me gina shan kɔma so for invite tama but de bia na me wo school me nti me be wu Thursday no Friday na me so dai say headmaster na pa me wo school no wa pam wo free school mo ho that means na o hian kom se no hian kwankyere na me say afa ya yi na die free school mo Monday me do adwuma mu pe no bi che me 1000 Ghana hey Monday ya yi na free classroom mo Monday me do adwuma media sofo jaba de oya me papa obi na wo de ya wo case anya me case na makase wo a young boy young girl you want to make impact in life ebusuan bi ma te se me ebusuan hwie ni mo no na wo pese wo ku anim di a ende wo nya papa wei nya papa wei papa Monday ni pa ne che me 1000 Ghana no na me say no me ye business me ton papers ma ko bank me pe loan 10,000 2 years in year mami hey me mami me to me hwa no me
my sister me second me be my tell say me ma me to me hwa no once me to me ko na makwaje me ma me ni sika kra hey me ya sofo so because all school mu me pia me dress kama me pia me dress kama but me go dem hu say nyam no koye fifre temi sofo because all that say na me ko ba what say me so o ma hwehwe ma che na sika no Well, say que c'est moi Jesus. Well, free school moi. Mais c'est on yan comme show. On yan kwanchre. Manager ne catch me so hwehwe ma che 2 years in my fight idea me senka. Obi sam me person na me so me pe me bone kase so me say me pe 40. O so okay. Papa. Tuesday o mu processor the Friday no ma me sika. Hey! What was in me to me be any ho. Ana me pese me ko Nigeria so ko first papers na de minim Nigeria minim obi a hwe Ghana nyame achen ade Ghana papa nyankopon de wo be ko chire bashum anya Ghana hampo mo hwe sanke papa wa Nigeria nka mokra no kwa bi kwa mo nimpa bi men because my administrations were Nigeria Ghana for pekasa wo ayami ya say Nigeria for say so for be shan kom na Nigeria you be say confirm this is going to me but Ghana for pekasa na kasa Ghana minya sika ni wie ye pe na me be bom pe se minum obi a Nigeria wo otaisu na me discover to say yankopon boa me na me nko Nigeria me tumi ko fa nneoma ana me disika no papa nyame hira me disika ni ja me wife me di 2000 shamo pa na me faka papa me nim Nigeria papa nyankopon yi bofo ma me direct me baby a me nkonko fa nneoma me ni wo kasai se me free eko Nigeria sa nipa na me ko nchen minya sanya media me de dan ya me ko dan mu be kire mo me be kire mo me ko dan fam a condition room estate obi a me free a me nim baby a me ko no me kokodo Nigeria ne estate house Adam akwakodem I say yes na che say bibi e den bibi wa ha afei me ko Nigeria sika ba me to me mama me 2000 what be shoma me papa wo ya so la bo se ma betu sika no abetu sika gu me so awon ti ase awon ni so obuka awon ti ase me ba na ma betu sika because business here den ekoso emirinti papa be 6 months 8 months 6 months na me tu ewie me se me pebiem pa me koye no ma twa me 80,000 hey na ma senso ntisisi a business sika sam dey fine sika sam are fine sika sam are fine fine me am timi hu fine me na me mu ya ha sisi me na me mu e den yedu fe sika sam ayi okay